dirreetti nama gatu ta'uu hin qabu. Hiriyaan gaariin kan yeroo nuti dogongoraan isa meene nutti dallanu osoo hin taane nama dhiifama nuuf godhee Rabbiif jecha nu gorfatu ta'uu qaba. Kanaafuu hiriyaa keenya of eeggannaa guddaadhaan filatuu qabna. Ergamaan Rabbiitis sallallahu alaihi wasallam waa'ee hiriyaa kana jajjabeessanii nuuf dhaamanii jiran. Namni tokko sababa hiriyaa isaa karaa irraa jallachuu danda'a. Kanaaf namuu saahiba gaarii filachuu qaba jedhan. Haalaa fi amalli saahiba keenyaa osoo nuti quban qabne nu seena. Yoo saahiba gaarii qabaanne amaluma gaarii san irraa dhaalla. Yoo saahiba hamaa karaa Rabbii irraa nama jallisu saahiboomnes osuma firraan beekin karaa jallinaa irra buuna. Dhimma kanarratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti suuraa Al-Furqaan ayata 27-28 irratti akkana jedhe. ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قيان قياما قيا كافرون شينار راقبيف جنينو يا شيناتية أصون إرقاساتي وجين خراساك أبدي جي شينو يا بديتية أصون أبلو سنجال اللو قرأتشو باتين هاوجي نميس جلس سنان عنات إيقا قابي قيا سني جلانا جيبو داف أرانتنا صاحب غاري قيا برو يست صاحبو مخينا في شينو ني صاحبو كامنا نموت خرا ربي رانو جلس نصون تاني نموت خرا سارت مججبي سودين صاحبته كامنا يو صاحب غاري أرغني صاحب ما تنجبيسني قبچو كامنا قلبي مسلموتا جالل ربي في جالل إركما ربي تولد إسانه كنافو وانت نتي والجالنو فيه والجبنو فربي بجج قفته قبا لو صاحبني كينيا دانغا ربي ربري برسيني نوفدي بودي إرهما فقاچت إرهبرواچي سادا هاتو ملي لما دونفا كينياتي بججا إرهبقاچون جالتما متي waan saahibni keenya nu miidhe obsuu fi qabna. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam guyyaa takkallee dhimma dhuunfaa isaaniitiif jedhanii nama jibbanii hin beekan. Sahaabonni isaaniitis Rabbiif jecha malee nama tokkollee dhimma dhuunfaa isaaniitiif jecha hin jibbine. Nutis namoota kanneen fakkeenya godhachuu qabna. Badii nurratti dalaganiif dhiifama gochuu qabna. Akkuma duraan dubbannetti yoo haraam ka dalagan taate akka nama arkinitti usnee bira kutuun hin taatu. Haraam isaan dalaganiif ka isaaniif dhiifama godhu Rabbii guddaadha. Tahus garuu yoo hiriyoota keenya irratti waan hamtuu arkine isaan keessa biraatiinis mu'minni tokko mu'mina biraatiif akka jaarmee tokko